Hej, bok! Evo, gledaj, već smo zasrani. Kako ste tak musavi rano ujutro? Ej, jeste ga? Jutro, bok, dan, jutro. Dan, bok, ej, pa kako ste? A sunce vaše. Pa šta ima? Ste mi dobro? Ajde, meni je bitno da ste vi dobro, čovječe. Pa nemojte me zezati. Niš, došao sam ovoga... Došao sam, evo. Ja sam došao iščekirat malo tu kaj se dešava. Stavio sam svog dečka iz pa svoje sobe sam ga stavio u dnevnu. U dnevnu sam ga spiksao. Tako da on sad tamo malo. U dnevnu sam stavio vrata da bolje vuče. Iz dnevne. Vidimo šta tamo ima. Pa pođite sa mnom. Evo, možemo na ova vrata ako hoćete ući. Halo, dobar dan. Evo vrata. On tamo zuji. Žbrrr. Njega ćemo poslije iznenaditi. Prvo ćemo ići vidjeti ovaj kako dela. Bok ekipa. Ti griješ? Topiš plastiku? Ne topiš? Dobro je. Prostorija je 26 stupnjeva. Odlično. A u ovom vragu ima koliko vode? Ovo ide s ovim sistemom žlica. Opa. Tako i hop. Povučeš van. Evo ga. Imamo svega nekoliko vode. To bumo iskipali u WC. Pošto ja moram na WC, a nemam vode u kući, ja bum s tim zalio. Ha? Jel da sam? Fino vodu izlio u kotlić i onda to mogu kasnije koristit, takozvano reciklirat. Ovo zatvorimo, on počne raditi to. Vidi ovo. Gle ove radne lače, gle ovo. Hala, moram se pohvalit. Znači, 20 kuna. A? 20 kuna! Evo ti rekao, evo ti 20 kuna. Ma evo ti 20 kuna što se mene tiče. Evo ovako. Moj dečko je u dnevnoj sobi i vidim nešto je povukao. Nije loše. Nije loše. Aha, ovo su tu. Povukao je nešto malo. Kapa jako slabo. Ostavit ću ga ovdje još jedan dan. Pa kaj napravi. Onda ga budem selio. Dečko mi je čudan sa zvukovima. Si mi dobro? Ha. Tek sad u biti počeo kapat nakon što ovaj zvuk krene. UGL. Vleče koliko može. I to je odlično. Za sad moj dečko i njegov zeleni pimpač rade super stvari. Bravo pimpač tvoj. Vidi kako lijepi pimpičić. Pimpili. Tintić. Mi 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 mi. Mnogo vremena kasnije tog istog dana. Evo vas za pasom. Ove lače su zakon. Wow! Thanks svemiru. Idemo ovo odnest. Idemo odnest u kotlić. Da se reciklira. Jer očito mene zna uvatit, pa ja odem i na istovar i onda ne do Bog da u ovu lijepu školjku istovariš se i onda se to skori. Da se istovar skori. Not good. I onda ovak recikliraš vodu, kišnicu, to jest voda zidovača. Vidi koliko tu stane litara, čovječe. OMG. Jel dosta? Vidi, tek sam pola napunio. Wow. Cool. Stane puno u moj kotlić. Kotlići puno troše. A ovo... Oba! Glavo kralja! Samo ga dere, znači počne kapat ko veliki, ne? Dobro. Mam to dobre volje kad ja dođem, on počne kapat. Razumijem ga. Klasika. Čim se malo po Tintiliniću prošao, li ga uvatio. Dobro, prijatelji, dobro. Aj, volim te ovoga, čuje mi se. Ja idem danas, sada idem pomoć nekom radit. Šutu idemo iznositi, možeš sa tavana ili s dvorišta, nisam najbolje razumio.
ne znam da li imamo ekipu, ne znam da li ću otkinut leđa, ali to su my friends i ja ću njima helpat. Yes, cause I'm a good person, yeah. Trudim, yes, real nice. Ovako, nećemo danas radit šutu, možda sutra, tako da, pa, šta bude, ajde vidit ćemo, jer svi rade. Očito ljudi skupljaju pare jer im trebaju, pa rade više dana, svi su zauzeti. Dobro, budemo vidjeli tomorrow what is going to happen. Yes, America. American speech. Kao sutradan, ali u biti nije sutradan, nego je u stvari tjedan dana kasnije. Idemo sad probudit Majca i pitat ga da li mi želi pomoć. Jutro. Zdravo. Hoćemo ići onu šutu riješiti, ćeš mi pomoć? Di sad? Petrinje. Sad? Pa sad vremena. Pa ajmoš. Može. Hvala. Ajde. Rekao je da hoće. Majec je moj prijatelj. Hopa. Ej, kamera, pa nemoj tako. Kad bi imali 3 kante i svako i tu 2 lopataša. Tamo imaš i malo odmora, ono. I da imamo neki mali bager. Da, ja sam zaborio bager da nemamo. Šta si? Ugrijalo? Jebem ti ruku. Daj tu stav malo šuti. Ček, pa stvarno možemo, dvojica su na kanti, dvojica su sa lopatom, gled. Nešto ja vidim da tu ima previše filozofa, malo premalo njih neće raditi. Ja imam 4 kante i lopat. Dobro. Imaš još 4 ljudi. Šta kako ćemo, hoćemo 3 nositi ili šta? Ne znam, donesi nešto pa ćemo se dogovarati. Učimo dok smo živi, ajde. Evo, uvi čovjek. To je misao dana. Misao dana, učiš dok si živ. Ali ovo bi fakat mogu krenuti od Nikola, viš da se tu gore patiti sad. Stvarno se nekak patim, brate mili. A? Stvarno se im uoče da se patim. Pa velim, idite sad da dozgovaj. Jedna kanta, tu nekako trpa ove. I sam tu stavljamo kante i trpamo kak znamo, nosimo kak znamo i onda ćemo nekako mravi se ustabilizirati. Pa nemam pojma, nekak će sam krenuti. Ja nabijem evo ovu lopatu na evo to je... Majku sve. Baci. Aj pusti svoje drum and bassove, molim te. Eto, pusti svoje. Aj. Aj da te zavolimo. Mislim nije da te ja ne volim, ne znam za druge. Daj kant. A gdje ste kante? Šta radiš? Ode ček kantu baci. Tam baci, što dalje. Ko kantu baci? A ja ću. Gledam, tu su od moj posao. Nemoj se srati. Znači, jako stara, jedno 15 godina. Da oni rade duk. To kad su kretali onda. Pa da. Baci meni 2. To. Daj mi kant. Ja skoro za ovo. Daj kantu, bre. Ne, nego ništa. Daj kant. Zašto uvijek ja? Aj baci kant. Ovo ne ide, rekao jebi. Koristim sam zajednici na kant. Ovo je kant ili mora staviti u čeji? Još je kant.
Jebeš ti to što si okrećio, brate, ti imaš kantu koju. Ja nisam došao tu neko. Ne bio. Ne bi došao. Idem dole, probaj dok je. Da. Samo od ispod. Ma sve ću znat. Da krenem. Već? Ti su ovaj. Pa nemam gore šta raditi. Majke mi, borim se tam, razvrćem neke male komadice. Opa. Jučer sam bio spao. Priča večeri, najsmješniji. Aj malo. Neš moć pomoći. A jeb se onda ni nemoj. Ne, sad si pogotovo postio pritisak jer je odmah rekao da je smiješno. Kužiš, predovede, vidite, glup je, ali je dobro. Kaže, Mujo Fato, ako mi pogodiš glavni grad od jedne države, popušćeš mi. Kaže on, ajde, kaže on, koji je glavni grad Francuski, veli ona London, aj jebote, Bog sve znaš. Al pao! Vidiš? Sa lopatom. Ali još cevka najružnija bolka po ozbiljnosti. Gle, kad bi za kante napravili lanac i ja i on sam trpamo, znači nama ovo ide ko blesavo. I da se vi ne patite, napravite kante svojim. I da on nije tam i to je to, eto taman. Da, on gubi vrijeme tamo, štenta. A ja sad u nekom šustu sad da jebce. Glasi ovo, Bog. Ode to. Evo, za vašu informaciju ja nisam neku foru uspio snimiti to do kraja. Ali eto, da dovršim video, bar verbalno. Pa, sad, završili smo šutu, to je nekako logično. Također sam onu ogradu koja je ovako spigana bila, nju sam ja s brusilicom preprilio i nju smo makli sa strane, još smo počistili okolo, dečki su ostali pojeli nekog mesa, a ja sam otišao kući i vozio za Zagreb i onda smo išli u goste jednim ljudima u Zagrebu. A gdje smo išli u goste? Kao ono mjesto bilo kod ovih? Kak se zove? Ali ima ime. Bjelić. Ne može sad. Mora gledat crtić sa djetetom. Tam smo bili, na tom mjestu gdje ne znamo gdje je. Vrlo je lijepo. Ovak šumica. Iznad Zagreba, neko malo dalje mjesto Bilo super, uglavnom. Poslije završen, ja otpilio. Uglavnom to je kraj videa. Nisam ja snimao kak idem u Zagreb i to. Ali to je kraj videa. Ja sam sam ošao, dečki su ostali jest. I meni je žao što ja to nisam uspio za vas snimiti. A šta će čovjek sad? A šta čovjek da kaže? Dobro. Evo, drago mi je da sam vam pomogao. Možete isto ovdje se pretplatiti na moj video. Klupite like. Ravno u rubu, boli me. Au. Č.